Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Tako kot Počivalšek terase, tudi mi prvič v sezoni testno odpiramo studio Radia Študent za pravi pravcati neterasni bend. Epidemija je bila dolga in ukrepi čisto neumni, zato se zdi edino primerno, da gostimo Long Dumb Voices. Sveži kvartet, ki bo uglasil svoje kitare na pristni indie rock in jo čez stream in eter zagodel v torek nekaj čez 10. Cenjene poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v današnjem afterpartiju, kjer gostimo Long Dumb Voices, to je mlada indie, oziroma frišna in mlada indie zasedba iz Ljubljane. Tale bodo predstavili par komadov in iz prihajajoče plate in iz preteklih izdaj. Z nami so v studiu sta Erik in Nejc. Lep pozdrav. Živijo. Mogoče lahko za začetek, ni veliko informacij o vas še odzunaj, tako da to je super, bomo več zvedeli. Mogoče tako ime, iz kje pride ta ime? Sprav, glede imena, ful časa nismo imeli imena. In pol je spet ta fora, ne vem, nekako je težko je priti do nekega imena, ki je tako isto zveni tako, da je primeren za skupino, pa isto, da nima nekdo drug že tega imena, zaradi tega, itak, veš, mora biti malo te internetne optimizacije, ne more se imenovati, ne vem, Guns N' Roses. No, pol smo, ne vem, kva iz Walt Whitmanove pač te Rabili smo ime in smo pač v eni pesmi od Walt Whitmana najdeli to besedno zvezo. Treba je pa tudi poudariti, da smo imeli, mislim, meni ime super, no, ampak dosti nizke standarde, ker igramo že 10 let v različnih bandih, dosti podobni ljudje skupaj, v katerih se še manj ve, no. Ampak so bila imena nekako vedno tako sam trash, tako da pa je bil ta Long Dumb Voices napram za Rustani ograje ali pa The Snatchers, imamo ga in pa smo šli s tem. Ja, pa itak je, mislim, ta imena, ki so tako, ki si predstavljaš, to je pa hudo ime za band, od nekih velikih bandov, meni se je vedno glih obratno, da band naredi ime, ne pa ime band, tako da, evo. Sicer je pa malo dolgo, pa si folk ne zapomne tako dobro. Pa si lahko pokrajšite pa, ne? Kao LDV. LDV. Tako ka YGT. Ja. Nec prej si omenil, da ste igrali že prej v različnih zasedbah skupaj, pa me zanima, se pravi, kako ste se potem zbrali za to zasedbo, pa na nek način našli se kreativno za tako muziko ustvarjati? Ja, v osnovni šoli smo že v bistvu igrali prvo skupaj isto mi štirje, sam smo imeli ska band, smo bili tako 40 let nazaj, zdaj smo prišli na indie, pa smo sam 20 let zadaj. Tako da pač, pa smo pa nekako menjali še en friend, v bistvu, ki nam je zdaj plato snemal, shoutout Oskar Cafnik, je tudi vmes igral v našem bandu in tako naprej. Pa v bistvu, ne vem, 3 leta nazaj smo pa spet nekaj začeli igrati po daljši pauzi. Na nekem novem letu v Sarajevu je Kerpi prišel do mene in mi zatežil, da moramo spet začeti igrati. In pol pač smo nekaj časa igrali brez bobnarja, ki ga nismo imeli. Pol pa smo v bistvu en random večer v Šterki srečali PV-ja, ki zdaj igra bobnek, ki ga nismo vmes videli 4-5 let. In smo bili tako, ti boš bobna zdaj z nami, in je rekel tako, mogoče bom, in zdaj bobna z nami. Sam pač treba še omeniti, da vsaj mi trije smo bili, jaz pa PV, bobnar, se od vrtca že poznava, on je bil v snovki paralelka, Sajko je pa hodil v sosedno snovko, tako da se poznamo že pretty much cel life. Lani se je začel kar nekaj dogajati tako s temi koncerti in Ereš hitom, tudi napovedali ste, oziroma ste začeli snemati LP, pa me zanima zdaj, če je že kaj več informacij o tem, kdaj bo ta LP dropnul.
Se pravi, imeli smo septembra v Gali na Limonapo kao promocijo plate. Ker smo jo glih v bistvu snemali, smo jo še tik pred koncertom, smo še zadnje neke vokale snemali, ker po koncu niso bili zadnji vokali, ker smo še en teden nazaj neki dokončno dosnemali, ampak mislim, da zdaj. Nekako smo imeli tako vizijo, da bomo šli mi v studio, studio pač ta makeshift od Oskarja studio, ki je tako dosti proper, samo manjši, ampak da bomo prišli tja noter za en teden cepnali vse in pa bo pač plata naslednji teden, ampak se to je izkazalo, da se pač malo vleče, pol treba še malo nasnemavati stvari, ki niso bile v redu, pa pol z miksi pa to, ampak... A pa je vedno ta izgovor, itak se nam ne mudi, ker zdaj ne bo špilov, ne, tako da valjda bomo releasali pol, ki bojo špili, da bomo lahko promovirali plata, ne. Ampak zdaj smo že v bistvu čist na koncu, neki v bistvu mastering čakamo še, no. Ja, no pač zdaj bojo ta miksi, no, končno, moramo še nekaj zvokali pa to. Ampak bo počas, ampak ne vem, no, po moje... Tako da v letu 2021 zihar. Letos bo zihar, ja. Ne, pač po moje v roku 2 mesecev, ne. Kako pa recimo prijete do mnogo materijala, en prinese riff ali tako, kdo je ta osrednji? Ja, ponavadi ali jaz ali pa pač Bibo prineseva kakšen riff, ali pa pač tudi... Večinoma je v bistvu že skoraj ker že cele komade, naprimer pač, naprimer akorde, pa neko linije, pa pač besedil, pretty much, pa skupaj nekako dodamo še bobne, pa bas, pa tako nekako rekonstruiramo stvari, ne. Pol Bobnar je naš producer, pa pol še sproducira, malo kje je bilo bolj zdaj kakšen break narediti, karkoli. Raf idejo prinesem midva, pa jo tako tudi malo obrnemo na glavo, pa vse tako. Naprimer, zdaj med prvo karanteno smo pa tudi naredili, da sem jaz tako naprimer doma posnel cel komad, pa pol smo se pač ga sam naučili isto on, pač tako. Je pa načeloma tako, da tist, ki lead vokale poje, ne, ki se pač menjava načeloma tist praviloma napisal komad. Tako da, ja. Je tudi v bistvu to ful triki na včasih, kljub temu, da dosti isto muziko poslušava, da smo pač isti band, da vse to se včasih ful treba s tem pol ukvarjati, a je to zdaj sploh Long Dumb Voices komad ali ni, zaradi tega, ker pa če bi Kerpi ta komad napisal, in to. Ja. Se pravi, zdaj na koncertu v Afterpartyju boste zaigrali potem komade iz tega demota in iz plate nove, a so še takšni komadi, ki so čist frišni tudi v igri? Se pravi, te komadi, ki so iz demo plate, ki smo tudi lani releasali tako čist, samo zaradi tega, ker smo se hoteli nameniti prijaviti, pa bilo treba gigniti ali nekaj tasga, no, in pa smo dali tako čist random gor. Ampak ja, te komadi iz demo EP-ja bojo vsi pač tudi na plati. Zato smo taktično poimenovali demo EP. Ja. Mislim, se so vsi še enkrat posneti, pa ful bolj proper. Ampak ja. Ja, načeloma nimamo zares. Mislim, imamo tako neke ideje nove, kam bomo šli, ampak zdaj bi radi pač zaključili to plato, pa to, pa isto je treba povedati, da pač zdaj nismo vadili toliko redno, ker pač korona, pa tudi naš bobnar je bil na izmenjavi na Češkem. Tako da, ja. Več ali manj te stvari, ki bojo pol na plati, v bistvu ne sploh vse, pač ne bomo vsega zaigrali. Okay. Dobro, super, pa bi vas kar povabil v studio, da slišimo. Odlično. Okay. Hvala. Ja, hvala vam. Okay. Evo, tole sta bila Erik in Nates iz Long Dumb Voices. Kakor ste že slišali, indie zasedbo, zdaj bodo predstavili komade iz svoje demo plate, ki je išla lansko leto. Tudi te komade boste lahko slišali na plati v živo, oziroma posneto na novo, ki bo išla zdaj v roku parih mesecev, je v procesu miksanja. Tako da, ja, tole zaenkrat to, ko se fantje naštimajo, bo šlo takoj v muziko, ampak lahko vam povem še kakšno zanimivost, recimo lani njihov komad je bil Ereš hit in sicer Baby Blue. Tudi nastopali so v Galahali na velikem koncertu skupaj z Mart in Žen, to je bilo tam, se mi zdi, septembra. Lahko si pogledate tudi recenzijo na spletni strani Radia Študent, če vas zanima, kako se je zdel recenzent tudi takrat na tistem koncertu. Če pa ne, pa boste danes si lahko ustvarili svoje mnenje, ko boste poslušali tole godbo. Trajalo bo cirka pol urce, mogoče malo več, malo manj, tako klasičen afterparty. Na nek način
tak vibe. In ja, kaj še? Recimo, lahko še eno zanimivost povemo, in sicer Erik, vokalist zasedbe, je tudi sodelavec Radia Študent, naš sodelavec, mogoče ste ga že, verjetno zdaj tisti, ki spremljate na kameri, ste ga morda videli, tisti, ki ne, ga boste mogoče prepoznali po njegovem glasu. Ja, in evo, se mi zdi, da smo pripravljeni in gremo. Long Dumb Voices. Everybody's eyes in my day, and I've seen bad things happening all over the place. Pass me by,
left me hanging, drying up, like a pursuit of my dreams. Lost track of all of my friends I was supposed to meet. Oversleep and burn the house. There are miles to go. Slowly wasting all my style, just looking for some milestones. Ain't such thing as meant to happen. Pros and cons of undertones. Losing interest, looking interesting, but the voice is growing long and the when, where, when has got to know me so well. Gates of heaven, as I was looking hell. Never was a tree when it's
Dobrodošli, Radio Študent. V bistvu mi smo dobrodošli. Zdaj je ta moment, ko se malo pogovarjate, ko simuliramo, da smo na pravem koncertu. Spend money to kill minutes, finding the strangers within us, baby blue. Skies of the sinners, secrets that will keep between us, baby blue. We ran out of places to hide us, misplaced all the faces that got us, baby blue. All the things I'll never do, baby blue, and the times I'll never lose with you. All my crayon days are wasted. All the things I'll never do, baby blue, and the times I'll never lose with you. All my crayon days are wasted. All the things I'll never do, baby blue, and the times I'll never lose with you. All my crayon days are wasted. Hopes they grow bigger in silence as we watch them flashing beside us, baby blue. And voices are getting as thinner around new beginnings, baby blue. No spotlights arenas, such a thing that could redeem us, baby blue. All the things I'll never do, baby blue, and the times I'll never lose with you. All my crayon days are wasted. All my crayon days are wasted. All my damn days are wasted. All things I'll never do, baby blue, and the times I'll never lose with you. All my damn days are wasted. All things I'll never do, baby blue, and the times I'll never lose with you. All my damn days are wasted. All my damn days are wasted. All my damn days are wasted. Let it go and help me see why I choose to go down this way. Buildings tower over me.
She said, won't you follow me? Like so many times before. Masses soon followed suit. All because of you. Come on down and see just what we used to be. What we used to do. I romanticize historic figures and the casual readers. All gone now. It all disappeared with an internet war. We're huddling for warmth in this cold and bleak city. We were lost from the beginning. All she could say was, I romanticize historic figures among those casual historic figures and the casual readers. All gone now. It all disappeared with that internet board. A bitter taste still lingers in my mouth, in my mouth. A bitter taste still lingers in my mouth, in my mouth. Washed away my time, and I've been coming, going, shape of my pride. No road to watch, no road to watch. So fight, 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 fight for me.
trying to get stronger. In silence, blacker and paler, the see you in my nightmares. Soon to daydreams, but who cares as long as we dance? And then we all dress, stressed round some. Times I was coming off as another guy. 'Cause I was trained on my pride. And I said, hey, washed away my time. And I've been coming, going, shave off my pride. And all the roads you watch, and all the roads you watch, as I fight, 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 fight. Times I was coming off as another guy. 'Cause I was trained on my pride. And I sadly washed away my time. And I've been coming and going, shake off my pride. And all the roads you watch, and all the roads you watch, as I fight, 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 fight on. Hvala lepa. To je to. Poslušajte Radio Študent še naprej. Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih. After Party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
Tako kot Počivalšek terase, tudi mi prvič v sezoni testno odpiramo studio Radia Študent za pravi pravcati neterasni bend. Epidemija je bila dolga in ukrepi čisto neumni, zato se zdi edino primerno, da gostimo Long Dumb Voices. Sveži kvartet, ki bo uglasil svoje kitare na pristni indie rock in jo čez stream in eter zagodel v torek nekaj čez 10. Another mile.